Pacha masama me de nam ne se. Mishia pabia no. Mo medi o na be nane. Opemi. Ya adre so am e bia be nane o. Na one me hihia wa de me kama kusem nyina kire no. Se de Se bra me bre ene amane mi hu no asase su no. Enti me mpese me ne betina na afi no wasan di mani. No wase sa no mane ensi. Me ka chense na edi ade. Yi so na kakra na me hwe. Aha, na se efe. Wabo ti kama na fe ma ya fe no. Ade a wo konkre mu. Hey! Eji selemet. Fasen o kon. Fama ya satan sen o kon. Eji ya. Pacho ena menene kan ya no se onye mesa na one metena ye. Menene atena 4 years. Da ko me wona odi pipa bi ba se mensan. Na mbisa nse ne edi ade. Mensan se ni se no se mensan se na japade owu o wote ase o. Menka ho bi me ba bi me ba nka ho bi. Am se wo ba na woni wa wo no no. Won ka na japade ho. Pachane. To kan na mansan na me se me kwa mo sofo ho no. Am de akoto na nim de ne sofo be ka no. Eno na meye. E de eso asore. Nkramo. To be kwa imam ho. Pacho no friend pastor. Pastor. Omo friend sofo. Nkramo. Na de nkramo a. Hamadia. Hamadia ni tijania. Ono ye Hamadia. Pacha. Ti me ka asa no ka ase minjai. Mame ensan. Enti stone ma anti ase na mde koto omo sofo na sofo ne ka ase. TV di ni se o frame. Ni ni ya ni. Si asemu ni. Se o frame na se osan ka se mensan a menka yen se me fresh sofo no ama na aba. Na de bese me mona mane. Ti me baaye no a che ne osan kaaye. Na me se me fresh sofo no. No yese minjai. Enti ade a che no man bag so na tipa okoso. Okokro be so. Sunyane. Saada no na wo so ye broni wo bai so onye broni ni. O se ne papa no ye de ne ba ho no obe 5 years. Sa na o ka kire me. E na onyini wale o maame nso no ye India ni. To be India moja kakra wo. India jeans. Edi no. Ana o kan sa kire me. Enti me de minim se eye nokra na enye nokre. Enti o kan sa no ana okoye no one Freda tena na say ya bombo crack sheet case we say tena one Freda home there be home why yellow na ada na mumieru ni na ma hye yellow owa patena na imbuso nsomra wo yellow no so yellow papa yi eti ya na enipa anyo omomobo sebi maami we pa wo papa yi picture ni mo nyamfo wo so ye have cast so dey chese wi ase emema mo pedi agun mo bedi di apro wakane ya wa kiro so wo ne ma woni obi a wodwe ne ho sese wasan dey have cast baako e di abre no e di na chi oro oba ne friends ayo Jamila Kadre baako so abefrem fresh of no enti me kan sa ache no ujae e no de abufuo ko osunyane to ko osunyane no wa ma biem na sata na one ne wo he ni ye wo pacha fijase aso ho na one ne wo okay to wo kwa no wa ma biem e no de to aso ko na brochiri to wo ba ba brochiri kromeso pacha US no o ye sure pacha ni e de na kire to US no mo bien kwai pacha wa ma biem enti wo san ba ba no e no fresh say de oye nyina no we minja maninka na on so ja manaka ena mpacho wosan bae ti wo ba no wo ka chense mmami nua nkonkohia no ena me frɛ me nua bi no koshia no airport ena wo de ne bae papa no ofie sen pacho 72 e de na wo ji e ko tu aye de ahyeda 72 na so sen pacho me 43 sister me no 48 and yeah no boy and our sister koshia pacho me nua kuma obra pacho to de ne ba na ye den to de ne ba ye ne ade achi na osan
ma krata no so say sa san men sansa oba is no kwa ye pe no kure se won die patcho de bi oba we ndi woni me nti waka say men san no man san na me si me kobosofo na mane okay nti me san ye say me kobosofo na mane no e na ofa paper ne say eye mental sidin na me nkoka na asem enchire obi wa bontene adenti na me ni mienu ntem asem na me kwa akobo obi amane wa bontene mti me ne onatie e na wo ye ade na wa so me ko na no ya ide e na me de kwato sofo anim ti hwa na oyi paper no ba ko oyi paper na o ka asem mensan ina osunsum no de gu toilet na ofra hye e na okoye no wan fra da konya be 2 months wan freda akora ne yale mi ana metoto nroma no me frɛ na omfa no de ama ne yere ne ba abamu abi na kyese wono ne wakasa ntimi bo me brahma ne se kwan sei e na papa ne de me fa so ti woje number no so wo frɛ no frɛ no no nso no wamfa na boy no akire ana ono afrɛ wo frɛ no o hwe obi no frɛ besi me brahma na se e me no afrɛ me no e hwa na o kate no de akire no nso frɛ no back e no bisa say asem se no maka akire no wo se ane me metietia me ma no me bibidie no ntina wa free ho no aba me bibidie na bidie no me call hospital no mo kire na me yare ya fun yade nti ana me fa bia na me de ato manum na me e no so mpe e no cancer na me nso maka kire say papa no e Ghana ni papa na ye Ghana ni na ne maami na ye India pachane na o cancer a kire me e kire me bla na me bla frame no de to manum say asem say no ka kire no na me say wo boa krata na wose mensan na mansan e do hunti e no de ko e no yesa ti wa nya bi wa frame biem ti na no kwasi ada ye ho no ma na nanim hwere no bai obai na o frame ka yan say o pese ye tena sunduem na ye hwe enkwala no enti minja bibia manenka no nsunya bibia manenka msemate ena mbebo mo mutifie ho na mane no so akasa ne ja bibia manenka no nhwe akwala ne ma esan se sisi asetena ne mayede to kan msemate afa me so na eye nuane man be se 3 days na se na obechange ni din na wode ato efie ne so no e de ne ma na omo wa brochiro ni bi edin na ato so na je se papa ya de no wo yesi odi kwa ba bia ni aka se papa no enye ni din na wo krata ne so na ne ba nso be ka na da wo pejapade ana me mpejapade me de kra de me hwe ne na de me hwe nse akra na wode na ba no na wo hwe no last month me friend me sending no audio kan nse me de ko ba bi no na o ma me sika o ma wo say o ma me 3000 last month you ma 3000 inti asa pachane last month 3000 asa me di bi ekoye normal hey sister wo ankasa wo ye di adwuma pachame nye ana 3000 want me amfa bibi asa yo dia na apese e ma man pray mai pacho okacha me say o si hiani ni sikani enka asem eni bem na hiani ni bedifo na sikani na edibem de o kan me enti de me bia mekobia no me medifo esan say me no mini sika ya ma wo 3000 last month sika na timi asa na sa wo ma no mugo no papa we pacho ba me man panyin de o papa o hwe no ena ba ko ne do shem fifi nam kan say wono ne papa anhwe no me nyim no eti ono de ne papa te ne baby pacho sika 30 million wa mantasa pacho yo ho me so me say chan problem nya so tu esabi wa se Brazilian hair a bon straight wotu onu a waba natural hair hala tentre 30 million wadi amana pacho sika no omo ayi no papa no sofo ni fe obi ma nya madwen se bia manya ga Africa fo manya obi e wona ho ti bu bedi no mbedi na tu papa no wa hona ni ti ate wa pray on the fashion it is one ma wani na wo ma min kasem kire wo no wa discan man no afa bia ntu baby na wa dwen medi mi kopa wo fra papa we wakuru pa wani bebre me se champo de ebrem